Bisan ano ka seryoso ang proceeding sa impeachment court, may mga tion man nga nagakadlaw ang tanan kaupod sa prosekusyon kag depensa. Kahapon natabo na naman ini samtang ginapatag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa Filipino ang pila ka audit terms. Natabo ini samtang ginapangusisa ang aray State Auditors and Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office nga si Attorney Roderick Wamil. Samtang gina-translate ang mga termino nga ginagamit sa mga circulars ng COA, nangayo pa si Capunan sa bulig kay defense lawyer Attorney Michael Powa. Nagayo na si Powa nga hindi na lang magsabat, apang nagsiling ang presiding officer nga hatagan sang liway si Capunan. Gani nga nagbulig sila, yari ang ila pagbulig kay Capunan. Counsel for Respondent, if you can help me in this translation, I'd happily welcome your translation. Unnecessary sa Pilipino, unnecessary, hindi kailangan. Irregular is hindi palagi, hindi kinagawian. Hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan. Irregular. Kasi Counsel for Respondent, you agree? Hindi pangkaraniwan. Yes, Your Honor, I do. Okay. Kasi ang nalaman lang natin the other day is unusual. Ngayon naman, irregular. Hindi Hindi pangkaraniwan. Unnecessary. Hindi kailangan. Your Honor, I with all due respect again, if you may just ask the question na lang po. Sandali. Preliminary, Your Honor. Preliminary. Because this is already, Your Honor, I think we please. all know what's happening here. In any event, Your Honor, give me some leeway here. This is the last question before we break up for lunch, and considering We ask for the ruling of the the court, Your Honor. victory of Ayala, Your Honor, Let we're all in a counsel- happy mood. Let counsel wind up with this, with her This is the direct last question, counsel Your Honor. correspondent. Let's give her some Okay, leeway. I We will- submit. Unnecessary, Let's help in translating more accurately. okay. Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis, extravagant. Maluho. Oho. Ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Sa iya testimonya, ginpahayag ni Wamil nga base sa iya obserbasyon kag sa mga dokumento nga iya na audit, ang mga paggasto mahimo nga makabig nga irregular expenditures bangod sa ginapahayag nga wala pagsunod sa mga probisyon sang Joint Circular number 2015-01. Sa binasa natin, Section 1, saan, if at all, itong mga binasa ko, saan babagsak itong... Question, objection, Your Honor. Question calls for a conclusion. Okay. In relation to his observation only, not as to the conclusion of law, given that the is not a final disposition We submit. of the matter at hand. In relation to your observation and based on the audited documents, will it fall, if any, under any of this enumeration? Yes, ma'am. Under po the irregular expenditures. Irregular. Dahil irregular po siya dahil hindi po siya compliant or hindi po siya hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01, which is an issuance po of the COA, the DBM, the DILG, the GOCC, GCG, and the Department of National Defense rather. Sunday, Attorney Lorna Capunan kag ang witness sang prosekusyon nga si Attorney Roderick Wamil.